Kusile sompa sompaga kwasa ngalele. Siyanamukela kuSolomoya TV nomkhuluma Zibuko, i-channel ekhanyisa eqwashisayo ikhanyisele isizwe sakithi ngendaba zemimoya. Amen. Mkhuluma Zibuko siphinde sabuya sigcinene kudala. Abantu abazi ukuthi masishutha consecutively and then ube negap. Siphinde sihlangane. Mkhulu sibuyile ungitshela ngenye topic la ezosusuthula. Indaba yesangoma. Isangoma. Ishoba amathambo. Ngeke kuthiwe wena mkhulu isangoma ekuhloleni sisibona ngako ukwazi ukuthi sikwazi ukushaya amathambo sikhombe lapha ngeshoba sicacisele inkinga zabo. Kodwa ngiyengizwe ukuthi abanye abantu bayahlanganiswa nalamathambo. Ezinye izangoma ziyagcatshwa zenzweni zihlanganiswe namathambo. Phela mase ugcatshela mase kuyizizwe lezo. Yebo, hayi khona kunjalo. Kuna kunjalo. Siyababingelela kababukeli beSolomoya TV. Babingelelwa umkhuluma Zibuko isanu sezulu. Uthinta yona Dlomo indaba yelokhuzana yeshoba nesangoma nawo amathambo. Kuyikuthi ke uma siqala silalela umoya wabengoma, umoya wabengoma umoya wasemanzini, umoya waseyindaweni ezinamanzi noma kungezona iziba nama lokhuzana iziba nama nempophoma nemifula mhlambe nento enjani nje singayibiza ngani ezinye izinto ngoba zimpophoma imifula ulwandle. Yebo ulwandle zimpophoma ziziba izona indawo abathi abantu hayi uyazi ke mina umoya wami kuze uhlale kahle ufane ukuthi ngisiwe empophomeni ngisiwe ezibeni ngisiwe kuphi. Yebo kunjalo okusitshela ngokusobala ukuthi kahle umoya obungoma khona lapha abawudide khona abawuthatha bona bazama ukuthi bewukhande bawenze ngeminye imimoya ube umoya ohlambulukileyo ngokubukusisa. Umoya obungoma umoya ohlambulukileyo uma ulandela ngokwemvelo. Umoya obungoma ngoba uma sizothola ukuthi isanuse saphezulu njengoba kwamanye amavidiyo sike sakhuluma ngaso, uma sithola ukuthi isanuse saphezulu isangoma esaphansi okusho ukuthi isangoma siphile endaweni zodaka, siphile endaweni zamanzi, siphile endaweni zomhlabathi. Uma sisina leyo nto vele ikhona impilo yasemanzini. Uma silandela futhi ikhona impilo yaseyidakeni emaxhaphosini. Ikhona impilo yasentabeni emahlane. Uma ulandela lapho uyathola ukuthi isangoma kahle singesamanzi. Ngoba amanzi uma eshayeka noma ehla phezulu engene ezibeni ayaduma. Nawo olwandle futhi amanzi mayeshana ngalamagagasi kunalo moya ayaduma. Awakwazi ukuwave nokuduma umoya ungekho. Okusho ukuthi yonke lento isuka emoyeni. Yonke lento ingeka moya. Okusho ukuthi ubungoma lobu bungoba eqiniso uma uzobulandela kuyimvelo. Bungoba manga uma uzobulandela ngalendlela abantu ababenza ngayo. Uyayibona? Yebo, ukeda kulento eshoyo wena mkhulu. Abantu abahamba amanzi, imifula iziba. Mangabe uphiwe ngokomoya, uyawuza umfula uyacula. Unengoma oyihlabelelayo. Futhi umfula wakwenye indawo isandi sakhona sifane nesinye. Khona la izandi sisho kakhulu khona la sisho medium khona la sizosho kancane. Akufani nale mifula ayilingani. Khona imifula nzansi la impande ozozithola khona thola ukuthi kula amanzi azophelela nje enyaweni. Kodwa khona umfula mhlambe la uzobuye uhlambulula umuntu okumele nibe ningena kakhulu. Zonke le ndawo isound yakhona angeke izifane. Ayifani. Ngize ngabuka nemifula mingise eKapa ngayiqhathanisa nemifula yangakithi. Ayifani ngisho amatsha khona uyabona. Awangakithi
thina sinomfula okuthiwa umhlahlane inentwasana awangakithi amatshe wabona kula amatshe omfula la kuthiwa kubethelwa ngawo uma usebenzisa ithunywa lamatshe abethela ngokwethunywa angathi grey. Okay. Amatshe akhona ngazi noma bakhanda ngawo i-tiles noma benzani lawo amatshe lawo angathi grey amatshe akhona. Molbhoma lelitshe leli liphuma phakathi vele linobgrey li-grey ene ilamatshe abantu abamnyama abebegaya ngawo. Lawo gaya amanye amadathe amanye azimbulunga amanye kuyagaywa ngawo ugwayi bagaya ngawo umcaba bagaya ngawo izinto eziningi akusi granite angazi ukuthi liyini lelo tshelelo kodwa awangapha awasekapa mawuthi uyabuka amatshe akhona a brown amanye amhlophe uyabona ukuthi ayemhlophe amanzi akhona awatholi engcoleni awatholi futhi yazi mawuhlala eKapa mkhulu into emhlophe ungayigqoka kuhamba amalanga umhlaba emhlophe umhlaba wakhona umhlophe uyisihlabathi futhi umhlaba wakhona sekungaba ke seyindaweni lezi ezisemkhukhwini nakuphi kuphi othola ukuthi ke sexhapha amanzi kodwa nje mawulandela umhlabathi walapha namhlophe vele mawuzolandela ke uma bekhala abesizwe samaXhosa bethi bona bamhlophe bakhuluma ngayo le yanto le ngiyathola bakhuluma ngayo le yanto ukuthi bona bamhlophe baye ukuthi kahle baphila ngamanzi olwandle baphila ngesihlabathi esinjani solwandle simhlophe insimbi emhlophe yebo yiyo lento okuthiwa insimbi emhlophe abakhuluma ngayo bethi insimbi emhlophe kodwa muzulandela wena uloku insimbi emhlophe yini balokuzana kahle ubungoma velo basemanzini yilo umdumo wakhona yilokhu ukuduma kwakhona yilokhu ukukhala kwezigubhu kwakhona ile ngoma eculwa amanzi yebo co uyabona amanzi akhuluma leyo nto leyo ile ngoma le ngoba phela manje mawusuzolandela lobu bungoma obenziwayo manje bathatha umoya wabazingeli bawenze umoya wabengoma ngiyayizwa lento eshoyo abazingeli yilabo abamaxhaphusi abazingeli uyabona Dlomo bakhona abazingeli olwandle bakhona abazingeli ezizibeni bakhona abazingeli entabeni abazingeli bakhona abazingeli nasemoyeni bakhona abazingeli ngoba ama vultures yonke into ayizwa emoyeni ikhi yonke into ilandaba emoyeni isolayo nje libona emoyeni kodwa ikhe phansi right ingwe igibela ibamba into phansi igibele naku emoyeni iyodlela khona yiba abazingeli lapho kuyikuthi ke abantu bahlupha ngento eyodwa bathatha ubungoma babususe emoyeni bayokhanda imkhuba ngabo ngoba umuntu kamoya mina nginalo ishoko ngalinika ngani wayi2 amhlophe kodwa ngasebenzisa leli lodwa ngoba leli linye angazi ngilemukela kodwa ngiyakwazi ukubonela umuntu ngihleli ngiphethe uyabona nginalo ishoba manje benze ngathi lobu bungoma umthetho waleli ishoba njengoba bethi nje manje abengoma umthetho wani weshoba sebenze ngathi lobu bungoma abukho ngaphandle kweshoba basho kanjalo mkhulu bayimele lento kufanele bethi ubungoma bukho ngaphandle kweshoba ngoba sebelenze uNkulunkulu wabengoma ishoba awihlaziyo awicacise lento mkhulu ngoba abengoma bakhulume bakutshela ukuthi umthetho weshoba uyafana yonke indawo sonke isangoma singaphansi komthetho weshoba yebo basho njalo ngoba bahamba ngalento ezisakhiwo noma ekhandiwe ekutshena ukuthi mina mangizothwasiswa la nobana athwasiswe yimi nalo ayithwasise lo wakhe yonke lento isuka andibonke mawuthi uyababuka eNatali eGoli kuphi indlela eyodwa bayisebenzisa yakhe yokuthwasa okusho ukuthi bona basebenzisa umoya ngoba umoya uvuma uziyele uphinde uvuma uziyele uphinde uvuma uziyele so manje if uvuma uziyele uye endaweni ozofika ushintshe khona ube yenye into yazo namkhulu ukeda kulento ishoyo la ekuvunguzeni komoya
umoya akumelanga ukuthi uthinte abantwana bakamoya ngendlela efanayo. Qedile angithi ngoba ngichaza nje ukuthi mawuya lelo moya uyishonele east noma west. Mawuya le uyishonele west noma east. Mawuya le ushone south. Mawuya le ushone north. Manje indlela yempilo yase north ayifani nempilo yase south. Iqiniso. Indlela yase east ayifani nase west. Kodwa manje benze ngathi bona isangoma sase east siyafana sase west nasase north. Kushuthi yonke lento isinjani iyafana mabethi bona umthetho wani weshoba okusho ukuthi ngoba lonke ishoba elikhona elenkonkoni okusho ukuthi bona balandela le yankonkoni le siyasizwe seyilwana okuzinkonkoni bayasithatha bazosebenzisa kubantu ngoba ungavezela ishoba uthi uma ulivezela ishoba ukwazi uma ukuthi wehlelwe umoya ngempela akusibo ubungoma bokukhandiwa wehlelwe umoya ngoba abengoma abomoya kakhulu abomoya abengoma abomoya kufanele ukuthi ihlukunyiswe lento ngengoma iziphakame noma ize yehle mayikuthi isangoma saphezulu ize yehlele kulomuntu ngoba eyibiza ngani ngengoma lokho asabethi bona ukushayela siyomshayela ukuthi kuze kuqhumi ikhehle lobani kuqhuma isalukazi esubani okusho ukuthi lo muntu lona bamlandela umuntu othile ukuthi azosebenza iyafana nokuthwala phela leyo nto le iyafana nokuthwala uhlukephi nokuthwala ngoba uzothi ikhehla lakhe leli elila umanikinini la phakathi kulesi sigubhu okusho ukuthi naye ulande umkhulu bani umpiye entaba ubuya naye la uzosebenza ngisebenza ngomkhulu bani umpiye entaba umahlala entaba yebo leli shoba lami leli ngalinika umkhulu umpiye entaba uphiwe negama uthola ukuthi wangasiye ngisho umpiye entaba lo uphiwe negama ngoba uthwasise endaweni ewukuthi ulandela umthetho wakho yiwo lo mthetho weshoba abawushoyo bona ukuthi thina sithwasa ngendlela eyodwa sisonke asisebenzisa umoya sisebenzisa indlela ethile eyimfihlo yokuthwasisa lezi ingane zabantu umuntu usethwasiswa manje ngisho engenawo ini umoya kakhulu uthwasisa engenawo umoya ngoba lento vele into eyodwa yakhandwa ukutshena ngokusobala ukuthi mina ngikhandiwe so manje uma uthatha leli shoba vele uzolandela umthetho walento ekhandiwe kagobela eni agobela ngeke baze babe baningi so mkhulu lento ibuya ekutheni mangabe ngiyahamba ngiyothwasa kugobela othize naye beke nogobela wakhe sengumzukulwana siyaba lempande ethizeni yebo so abakithi usumzukulwana yeah abakithi abangithwasisayo baphi bona la zikhona ngabe impande abangithengisa zona njengoba ngithi mina ngihlanjululwe uwo ngaqala ngabonisa impande ezithize ngatshela amagama ukuthi le into eso angitshelanga zonke zikhona lapha ngiyengaziqoqo okuthizeni akhogobelwe wangibonisa impande kodwa so kule situation somuntu ohambile wathwasa ngoba abanye ogobela bathi no now that uthwasile kumele ubuye manje sizokufundisa umuthi nana kanti abakini bakuphi bengakhanyiseli bakubona akwesiqale ke Dlomo ipoint elihle impela le ukuthi kuza kanjani ukuthi usungangifundisa impande kodwa mina ngibe ngithwasa abantu bakithi kahle uthwasa bani moya ukuthi wena usuzongifundisa impande mina akekho umuntu la endlini engimlungisele vela ngithwasisi kodwa akekho umuntu engimlungisele ngase ngithi thatha impande nje wena bhala impande nje kwase kubaye kanje kwase kuba nje ngoba leyo nto leyo ngiyayibona mina ukuthi into engekho leyo abantu abangiphethe mina abangitshenanga ukuthi uyobhalela abantu impande phansi akwesiqale ke sibuye la kuleli gama elithi ukuthwasa kuyini ukuthwasa ukuthwasa hlanjululwa uxhunyaniswe nabantu bakini yona lento ukuthi ukuthwasa kodwa futhi singasho sithi ukuthwasa kuyimfundiso kamoya yabantu bakini mina uzongisiza esigulweni ohlambululayo welapha isigulo
ukuthi asiqhele ngoba isona esivimbe uxhumano part 1 kwakho nabantu bakuphi besebenzana abantu bakini bakuthwasisa bakuthwasisa ukuthini bakufundisa indlela yokuphila ngomoya ababeyiphila bona okuqala lokho okwesibili bakufundisa impande nokwelapha kwabo angithi so manje kuza kanjani ukuthi uGobela azongithwasisa aphinde futhi njalo azongihlambulula aphinde azongithwasisa kanti ngithwasa idlozi likabani mina ngoba ngithwasa idlozi lami lelo kufuza ukuthi lihlambuluke bese lenzani lona liphakame lithwasisele likhombe ngoba if ubonisa isikole athi umuntu ubonisa isikole ngiphupha ngibonisa isikole bese fika uGobela ethi intwaso le wozothwasa kanti isikole zimfundo noma namanje isikole ngisasiphupha ngiyasiphupha manje ngisebenza abantu ukuthi isikole ngizaphi kushuthi kufanele ngiyothwasa and yazi wena mkhulu sometimes iyazi contradict abanye uGobela bazothi no mawuze la uzolandela umthetho wala le yakho ayisebenzi omunye uzothi no mina mawulana kumele ngilalela abakini ngizothatha ama instructions abakini babelokhu bekhanyisa ukuthi manje yenza ukuthi abanye abayingeni le nto leyo angeke bakwazi phela Dlomo uma ngizofika mina nginenkinga ehlukile nobungoma usazuthi wena ufonela uGobela wakho ukuthi nginomuntu onenkinga nje nama lo muntu lona mangithi ngiyaqala ngiyamshayela lento yakhe iyaphakama bese evuka namaphupho engitshela izinto ezikhona kule sikhwama sami onginike sona noma ezikhona la ekhaya okusho ukuthi lo muntu uyinkinga la ekhaya simenza njani uyaqala uGobela ukuthi hey umuntu onjalo mvale bese sikwazi ukuthi siphakamise leli dlozi iliphi leli dlozi idlozi lesilwane esithile ngoba phela ukwazi ukuthi kunabantu othi mayiqale ngena nje alalela umoya noma mayiqale ethi uyalala nje avuka ekutshela ukuthi kuthiwa unganginiki le mpande lena umkhulu uyamenza nje ngicela ukuthi ungenzele kanje bese uthini wena uzolawula uzolawula isikole nendlela alokuzana ngayo la senze kanjalo sihamba ngomthetho nje kanti oba nabalungiswayo la akusiba abantu abaphila kimi ukuthi bangitshela ukuthi ngigula nje yini inkinga uyabona nami yangixaka mkhulu awuqhubeke ke mkhulu ngifuna ufike endabeni yeshoba namathambo yebo ngoba ngiyengizwa ukuthi abanye ke kuthiwe kumele umuntu axhunyaniswe nalamathambo lawo ukwenzela ukuthi masebe sesigodlweni akwazi ukwashaya sebenze manje mangabe uzogcatshwa uxhunyaniswe akusiyizizwe ke lezo akwesibuye Dlomo mina uma ngigezwa isangoma esazisho esishaye isiphathi isho mina mangigeza isangoma kodwa leyo ngane le ibikwazi ukuthi ihlale nje nekhandlela sihlazi izinto sihleli nekhandlela ingaphethe shobo ibilisebenzisa kuphela mayibhula ishoba lakhe ibisebenzisa menzani mayibhula ngoba ilandela umthetho wani weshoba ilandela umthetho weshoba kodwa yona inezithunywa kusho ukuthi yathwasiswa inomoya bengaqondi ukuthi iphethwe yini lengane biphethwe ubungoma iphethwe abengoma abaphakama ngomoya abaphakama ngengoma ngoba lengoma uma uhlabelela awukwazi ukubona inhlamvu oyiphimiselayo ukwazi ukuzizwa so manje uma uzothwasisa umuntu kufanele ukuthi ulalele ini umoya angeke like thina senza kanje mawuse kuse stage neso senza so lento yakho if awungeke ulandele ngcono ubuyele ekhaya angithi uyayibona kodwa manje ngangambuza nami naye lengane le lokhuzana ngoba umntwana lo yana mina ngimfice na 18 umntwana impela oyingane ngambuza ngathi wegogo umuntu oyisangoma uyakwazi ukulalela umoya ngisho ehambela nje olwandle akwazi nje ukulalela umoya noma udinga ukuthi azaphatha ishoba lakhe ashisa impepho amemeze ithonga likaGobela wakhe amemeze lakhe amemezela esekhaya komama bese khane yalokhuzana ngoba umuntu kamoya ukwazi ukulalela ngisho uphi kodwa hayi ukuthi sekufanele ukuthi uhamba ulalela bese uhamba uhlola abantu ayikazi ingilozi yakutshela into njalo
ayikaze ehlambulukileyo kodwa enenkinga izokuhamba ihlola wonke umuntu lo ihlola imhlolo edakiwe imhlolo ibhemile yenze yonke lento ngoba lento iyakhandwa iyakhandwa mawuthi uyabona ogobela abaningi bayaphuza kodwa uthi usebenza abantu uphuza utshwala kodwa uthi usebenza abantu kodwa lendilozi uthi kunamanono la likele khona ninono eliphuza utshwala siyabuya ke size eshobeni uma uzothatha ishoba ulenze uNkulunkulu wakho ulithatha ishoba uthi wena awukwazi ukuhlola ngaphandle kweshoba okusho ukuthi lento lena uyikhandile uhamba ulanda leli shoba ngoba abantu abebesebenzisa ishoba abazingeli ngoba bebesuke beyizingelile inkonkoni mabe izingelile lezi inkonkoni bese bethatha ishoba lazo ukuphunga ngoba ishoba elana elokuphunga ukuphunga imimoya ukuphunga imimoya liyakwazi futhi ngisho ulimele noma weqela abade khamba khona isilwane esingezwani nawe ukuthi bekwenze njani bakubhule ngalo emadolweni bakubhule ngalo okhalo bakubhule ngalo ezingalweni kungonjalo angithi uyabona ngoba weqe yebo hayi umbulelo weqe indawo lapha ade khamba khona isilwane ongazwananga naso uzuzu babukeke ukuthi laba bantu basebenzisa idlozi labazingeli bathi kuyahlusheka edlozini kwenzakalana edlozini ubabona sebegqoka ingubo ezibomvu kanti ingubo ezibomvu ezegazi ezokuchitheka kwegazi ezokungena esikhathini kwabantu besifazane njengoba sisho ukuthi isangoma yini umuntu ongumama angithi uyibona legazi limele namabutho yebo angithi yibo ababulali labo ababulali yebo ababese impini yebo ukuthathela kwethi ilizwe injalo nje nanokubulala kwezilwane ngoba vele amabutho la afika phezulu kwabazingeli ngoba kuthathwa abazingeli lendlela yokuattack ngamabutho noma yokubhekana nempi njengamabutho indlela yokuzingela leya indlela yokuzingela uphendulwa abazingeli benziwa amabutho ababulali laba abanezibindi zokubulala abafundisiwe ukuthi benzeni bakwazi ukwenzani ukubulala bafaka izinto ezibenza babe nesibindi sokwenzani ukubabulala sokubulala so manje uma ubabuka laba bantu laba bathatha leli yadlozi labazingeli balibuyisana enabazingeli bebewaqoqa amathambo ezilwana abayibulele ukuze bakwazi ukuxhumana nazo bedla inyama yakhona mase besibulela isilwane bayayidla inyama yakhona ukuxhumana nayo bona bathi bayaliphuza benzani baliphalaze bakutshela ukuthi bafuna ukuxhumana nomoya wakhe kwalembuzi phela ayihlabele lomkhulu amlandile kwakusho ukuthi kwemukelwana lapha umoya noma ngimukela isithwalo wayithinta indaba phela uma lekuzana uyabona lo muntu uphethe umkhonto uphethe iqhabanga isagila lesokwenza sokushaya sokulwa sokushaya asikwazi asenze enye into ngaphandle kwani ukushaya umkhonto wami ukuhlaba awenze enye into ngokwenzana ngokwaza bazokutshela ukuthi ke hayi umkhonto wokulwa nemimoya bese lenzani ishoba ngoba phela ishoba lihlale lithi liphunga umoya so manje kusho ukuthi laba bantu balande lo moya wabazingeli ngoba umoya wabengoma akusiyo lona ohlala uhamba uphethe iphahla la uphethe iqabanga uphethe umkhonto uphethe ishoba ufake idlukulu la wafaka inyongo umzingeli kweyilwana ubulele wagraduate noma wathwalisa iziqu ukuthi yena ayikho into emehlulayo esilwaneni indlela yokuattack isilwane unayo kufana ngisho nabacupha abashayi benyoni yibo laba bayidlukulu lezi ufaka idlukulu la ngoba inyoni ayinanyongo uma inayo incane ngeke ukwazi nokuyifutha uyifake la ekhaya uyayibona
yiba bengoma banamhlanje. Ngathi manje mangithi ngiyakulalela mkhulu abangoma namhlanje bathathe umoya wabazingeli imimoya yamabutho yebo bayithatha bayihlanganisa bayenza bayikhanda kanti kudala kwakuhlukanisa qedile umzingeli wayiba yedwa amabutho abewodwa njalo yebo kube indlela umuntu loyo akasebenza ngayo injalo nje kodwa namhlanje kuthathiwe konke kwahlala bonke phela kahle mawungasho ngolimi lwanamhlanje kushuthi kudala bekunama department njengoba ubabona nabelungu beyihlukanisa lento bayithathe kithi thina abantu abamnyama njengoba beyihlukanisa ngama department nje bakutshena khona ukuthi umzingeli ubeba umzingeli ibutho bekuba libutho amakhosi eni akufuneki igazi lasebukhosini liye kwandwana mele lihlale ku bloodline one wobukhosi igazi lasemakhosini so manje ukutshena ukusobala lokuthi laba abantu bebehlukene ngama department uma sibiza ngolimi lamanje so manje akwazi ukuthi ungafinyelela lapho singawelela ke emathanjeni manje siwelela emathanjeni siyahamba lapha siyakubazingeli masifika lapho abazingeli bathatha amathambo babulala isilwane bagcoba igazi laso babulala isilwane bagcoba igazi laso ukuxhumana nomoya walezi ilwane kuze bakwazi ukuthola ukuthi izilwane ziya ngaphi bathatha igazi laso baligcoba emzimbeni bahlanganise neimpande ezithile benzeni bayalumba manje bakhanda ikhubalo lokwazi ukuthi lithithibalise izilwane ngoba sebenegazi labo lezilwane ngisho bengena phakathi kwazo zizobezwa benuka kanjani njengabo zingakwazi ukusheshe ikwenza zibabone ngoba ngisho amathamba khona bebowasebenzisa ukuhlola ukuthi izilwane eziwubungozi zingaphi izilwane esizifunayo zingaphi singayithola ngaphi inyama singayithola ngaphi besebenzisa lamathamba bowalumbanisa nani nezihlahla ngoba bebekhanda ikhubalo lokuthithibalisa lokwenza lento futhi ngisho uzama ukuyihanda ingabaleki kakhulu ngoba ikuzwe ngoba usula eduze usuyibulala ukuthi hayibo kanti bengezo sonke lesikhathi ngoba izilwane zinomoya ziyawagela izilwane kakhulu ziyawagela ukudlula nomuntu ingakho ubona ukuthi izilwane bebegcoba leli igazi lazo bakhandelela ikhubalo balilumbe bese beyigcoba ngalo bese bekwazi ukuthi benzeni lezi izilwane mayibahogela sicabanga ukuthi you are one of us yebo ingako sithi isinto ithambo liyakhuluma injalo nje ngoba manje uma sebethatha lamathambo bese bekwazi ukuwaphosa phansi azoyisholo wona ukuthi ezubungozi zingapha ingakho babona laba bantu abahlolayo abahlola ngeshoba abahlola ngamathambo abengoma banamhlanje behlola bese bekuthusa ngokufa ngoba zonke lezi zinto injalo zifile nenkonkoni ifile ezithatha ishoba la ibulewe ezithatha namathambo usebenzisa amathambo nje lana afile awesilwane esinjani esingasekho wawubona wena umnenke uyabona umnenke uneshela ngomuntu umnenke wawubona uphindwe ukhulela kuyishela ade ikhulela omunye hayi angeke okusho ukuthi le shell lena esiukhiphe sewuphumile umnenke kuyo isinjani isifile kodwa sikwazi ukuthi sithi siyola namathambo kuphi olwandle aweyilwane esezedlulile kuwo kushuthi amathambo kanjani yakuzo kushuthi kanjani amathambo afile ukwazi kanjani ukulungisa inkinga ngendlela eright kodwa usebenzisa into efile yazi kodwa wena mkhulu into engiyengayiqaphela kuzo zona le indlela zokuhlola ngoba khona abantu abahlola ngezizwe bahamba nje bayozithenga impela azicabe ngazo akuhlola useteksini ukuthi mama uthi yamuzwa ukhuluma iqiniso lento le ukuhlola ngomoya wemvelo unzima mkhulu kujulile phela ngoba kumele uhlambuluke ukwenzela ukuthi futhi kumele uphiwe uphakame la ku so abantu ukwenza ishort noma wehle ifana nento yokuthi if ever nginikwa i-math equation kumele ngicalculate ngibale ngengqondo yami kunzima ngoba ingqondo sey irastile ngcono ngibe necalculator ingishise
uqedile shortcut. Sewuqedile. So umuntu osebenzisa i-shortcut angazenzi ngathi uhlakaniphile ukudlula umuntu okhona okwazi ukuhlanganisa lezi inombolo. Yabona. So nala emoyeni ukusebenza ngomoya ohlanzekile ngemvelo kunzima mkhulu ngoba kufuneka uhlambuluke ufuneka uqonde and nawe isithunzi sakho sihlale sihlambulu singazongcola manje ukuze sikwazi ukuthi silalele. So abantu lamakhubalo nani indlela ye-shortcut njengoba sesine technology ukuthi mhlambe kudala wayikwazi ukulalela ukuthi hey ngikhumbula umfowethu uyabona naye akuzwe ngani mhlambe egcinezini manje hayi ngiyakubele ngivele ngithi ngishaya inombolo ngitholi ifoni isho asisho ukuthi there's anything wrong but ukuveza nje ukuthi kuba ne-element ye-shortcut ekwenzeni izinto namakhubalo enza into enjalo. Uyazi ukuthi futhi nasekuthenini isangoma esizothwasa namhlanje sizothwasa liphi ithonga ngoba ithonga avalelwe emabhokisini. That's another good question. Abantu babetshalwa thina ukuze sikwazi ukuxhumana nabo besidla ihlahla ezimila uma besimelthile besidla ihlahla ezimila ngalesi sikhathi sebebolile lapha phansi bekhuphuka ngani ngazo lezi ihlahla bese sidla amafruta sithola khona sidla impande sithola khona bese sikwazi ukuxhumana njengamanje kufakwa amatshe ithuna likamkhulu lifakwe i-tombstone kwavalwa kwathiwa ngqe yazi yabekwa la phezulu. Yebo akunasihlahla singamila lapha akunahlahla ngalapha na uphakathe eplastikini yebhokisi lapha kuthengwe ibhokisi lika 2 million enale plastic ekhona lapha phakathi yena usependa ukuda ilokuzana nje idokwe la ngaphakathi. Ngesikhathi amanye amabox la afakwa esekuthela iconcrete bese kuthela umhlabathi ngoba ethi akumelanga abantu abayiqondi lento ukuthi lamabhokisi njengoba benikwa amabhokisi benikwa amatshe nazo zonke lezi zinto banikele ukuthi banga kuthathe kude ukuxhumana nalamakhetha ngalesi sikhathi umuntu ufuna ukuyalwa ufuna ukuthi uyabona niyahlupheka uyanibona niyasokola uzama ukudluzula la aphume lapha akwazi ukuzonisiza lutho ngoba uvalelekile bebevele beqhuma abantu bakudala bebeqhumana nabaphansi kakhulu mkhulu. Ingakho ubona leli dlozi abathi balithwasa manje lithi lona lithwasa abaphansi kodwa lithwasa abasemabhokisini abangekho phansi. Yazona mkhulu just ukungena emadevini ngiyafisa ngilanga sike singene kulento esake sakhuluma ngayo mina nawo ngama voice note yamakhosi la omhlaba lezilo lezi eziphethe umhlaba ezilanga phansi ezidonsa imimoya ukuthi abantu bake baqonda ukuthi ngesinye isikhathi uthi uyathwasa kanti usebenzela le mimoya lezi isilo segazi isilo lezi and sigijima la ngaphansi uyabona and kule inkathi zamanje ngoba mangathi uyabheka manje sesihlaba every weekend yazi mina mangikhula mkhulu ngesikhathi before ama braai pack la kwakuba nento kwakuthiwa ama chicken piece awuthenga i-chicken piece lenga inkukhu yayihlatshwa mhlambe nge-weekend thola ukuthi phakathi neviki akekho nalomuntu othengisa inkukhu. Mina ngisho ekhaya Dlomo ngithi noma ekhaya lomama likababa lapha esikhulele khona bekuba nezinsuku zokungayidli inyama zokungayidli nje enhlobo inyama ukuzuza ubona ukuthi inyama inenkinga into okuthiwa inyama inenkinga ngoba into efile into ebulewe umoya ophila kuwe awufile uyaphila so manje awukwazi ukuthi ungahamba udla lezi zinto sikahlatshwa manje amabhusha kuthiwa kunenkampani zeinkomo ezikhulisa inkomo bese ziyobulawa usuku nosuku uthola ukuthi kubulawa 100 ngosuku 50 ngosuku yebo yazi leli gazi lonke liya nayi into iphuzu bengeza kulo ngithi thina inkukhu zazithengwa ngolesihlanu kuphela noma ngomgqibelo yazi manje mawuya kule indawo ezama center inkukhu zikhona every day kunama intersection noma le ndawo ezingenele lokushini so uthola izimvu nembuzi phakathi evikini uyabona uzibuza ukuthi ubani ohlaba
imbuzi nenkukhu Nakhona. kodwa abantu abaqonda ukuthi yiyo lemimoya evunguza la ngaphandle kufana nalento oyishoyo Dlomo okuthiwa emkhathini umkhathi bekuyi waiting room yabantu abafileyo noma abantu abadlulile emhlabeni bekuyi waiting room umkhathi yilapho bebefike belinde khona belinde ukufakwa kwelamathonga bebefike belinde emkhathini namhlanje umkhathi unemimoya ejulileyo ongayazi nokuthi yayivelephi imoya yenkukhu lezi zesilungu imoya yenkomo lezi zesilungu imoya yembuzi lezi zesilungu imoya yabantu ke namhlanje okungabantu okuyimix nje yabona and yazi ukusho ukeda kulento mkhulu ngoba la ebungomeni into ebalekile makuhlatshwa lembuzi ile yanyongo negazi bathanda ke manje umbuzo wami uthi wena mkhulu ngoba le imbuzi ezithathwa zithengwe emaplazini zidla ilusini azidli itshani azidli maqaba ungazidli ngoba inyongo lebokufuna ikhandwe hlaza lokhu okwenziwa ngoba ihlaza nayo uyayibona so uthwasise umuntu noma uthenge imbuzi lapha yana ayidli notshani ayidli ihlahla idla nepowder le uqedile nyongobani le yebo kuningi okumoshekile mkhulu nayo lemimoya emayihleli lapha emkhathini bekuyi waiting room kodwa manje le waiting room isihlala abangcolileyo mawuthi nje wena unomoya womkhathi usinika omunye umqondo thina asiqondi ukuthi usho ukuthini ngoba sazi ukuthi thina emkhathini manje sekuhleli imoya engcolileyo imoya yalamabandla ongawatholi kahle akhandiwe anezithwalo ongazi ukuthi kwenzakalani imoya yosodumo yosopolitiki bonke laba bantu laba abedlule base behamba beyohlala lapha bazokwembatha abantu abanye babenzise lento abadlule beyenza and mkhulu ngaphezulu kwaloko abo SpaceX nabo Elon Musk babhizi babeka ama satellite space uqedile badonsa imimoya ngesinye isikhathi obokungemalanga ukuthi ize la omkhulu ababeyivalile uqedile babeqala bebeka lama satellite ukuthi atransmit lama waves nama signal badabula imimoya uqedile udluzula imimoya engamelanga ibe lapha ibuye izokhanda abantu ongeyibo bala uyayibona abantu sebebehave ngendlela esingayiqondi kanti ile mimoya obokungamelanga ukuthi ibe lapha nayo lena yaphansi nje yakhushula yaphakanyiswa bayiphakamise ngeintuthwane bayiphakamise ngazo zonke lezi zinto ziphakama nomoya othile lezi zinto kakhulu lezi intuthwane mawuthi uyayibukisisa beyingekho kakhulu kudala ngoba bekungadliwa inyama nje yazo namkhulu masikhuluma ngeintuthwane ngeke ngahleka emva kokuthi sike saxoxa ngalento intuthwane ngabona kune headline yeSowetan ebuza ukuthi why are there so many ants in the house imizi eminingi seneintuthwane ngacanga ukuthi lento sike sayixoxa into yale intuthwane lezi ngoba intuthwane nazo mangabe uphiwe ngokomoya abalaleli labantu mawuguqa phansi uzinhloli impela nazo njengeenyosi ziyabubuza kukhona into ezikhulumayo and intuthwane mawuzibona ngobuningi khona ezitshela ngakho okwenzekayo la ngaphansi komhlabathi uyayibona lento le and manje kule inyama eningi nane ziyakhuphuka and kukhuphuka ngisho eyirongo zikhuphuka nemimoya enjani okungafanele ukuthi zikhuphuke ezinye ikhuphuka nemimoya eyidumbuza abantu nje lezi intuthwane zikhuphuka nemimoya eyidumbuza abantu zingena eboxini zayoshona zafika kulolu daka zacaphuna into ethile zakhuphuka nayo zibaveza ngendlela okungeyona thina endulo ebesikwazi ukuthi baphakama ngayo bebephakama ngeinhlahla manje sebephakama ngeintuthwane intuthwane zamanje akusiyizi intuthwane qiniso imimoya engahlambulukile and imoya nje nayo iphethwe eminye imimoya egijima la ngapha okuyiyona edligazi ekuyona edlidumbuza abantu so manje kufanele ukuthi sijulele lento lena manje sijulele kakhulu sijulele sikwazi ukuthi sikhulume ngayo silwisane nayo size sikwazi ukuthi sifinyelele esiphethweni sokuthi iqedwa kanjani ngoba lemimoya lena asikwazi ukuphila ngale moya
yazi wena mkhulu sike sakhuluma ekuqaleni konyaka ukuthi igiya izinto besikhuluma ngazo kulonyaka ophelile zizokhuphuka Yeah. njengoba siphethe le topic kodwa mkhulu kuzobaleka ukuthi sikhulume singezi nama topics sishiya izinto zilena kumele sikhulume kube nama solutions injalo ukuthi umoya ukhanyisa ukuthi kulezi zinto esiziphakamisayo noma lezi zinto ozikhanyisela abantu yini ama solution asimple ama solution angaphoqeleli ukuthi abantu bayohlukana nemali eningi njalo bajike bangatholi usizo angazi ke mkhulu ngoba bese singenile emathanjeni siqale ngobungoma seza kushoba I think amathambo bese siwathi siqedile ngawo angazi ukuyishwaqela ke lento ukuyigoqa mina bengokuchazela Dlomo ukuthi lo muntu uhlushwa zinkinga noma uhlushwa umoya njengoba ehlushwa zinkinga noma ehlushwa umoya uyahamba uyakumelaphi umelaphi ufika umkhandela umthetho weshoba umnika ishoba ukuthi akabhule ngalo amenzele izinto ezenziwayo igcatshwayo ebhenywayo nazo zonke lezi zinto bese esebenza ngani asebenze ngumthetho weshoba asebenze ngeshoba lo muntu lo maye esebenza ngumthetho weshoba noma esebenza ngeshoba akasasebenzi ngalo moya ebefike ezowulungisa usuhambile wonke lo moya uthe mayefika la wafika wenganywa imimoya la ekhaya ngalesikhathi bengama lemimoya le yabaleke yakubo yathi mina ngenziwa nje yabaleka usuyabona ukuthi lo muntu uzohamba nemali la akasakhona ukukhokha usesindile noma le mimoya yakhe bengiyifuna isibalekile yamshiye usufuna nje ukuthi ahlale lapha ukuze ukwazi ukuthi wena uthole imali uyamfundisa ke lo mthetho weshoba usuyamnika leli shoba uyahamba uthi uyolisebenzisa yena ubhulela abantu abagulayo ubabhulela ngomoya ongesiwo wakubo siyabuya ke siza la emathanjeni masifika lapha emathanjeni nakhona kunjalo kwafika lapha nakuthathwa inkukhu ethile ihlanganiswa namathambo nomuntu othile kwakhiwa lo moya ongesiwo kuseyumoya wezizwe kuseyizizizwe uyacatshwa wenziwa yonke into uyabhenyiswa uyahlanganiswa nalamathambo usuyahamba uyobhula ngamathambo usuyayeka ukubhula ngomoya obufike nawo okulethela uyabona siyabuya ke siza kulobo bungoma ke manje lo muntu akaguli just ukuthi uneyinkinga ekhaya zesibongo uneyinkinga zokuzaleka kwakhe nazo zonke lezi zinto eziba ziyinkinga ezimgulisa umuntu uyafika wena uthi uguliswa idlozi yebo vele kulidlozi lento ngoba kuza kabi kuye usuyamthwasisa umthwasisana umoya onjani uhlambulukileyo noma ungcolile uyabona ungcolile lo moya udinga ukuhlanjululwa ukuze ukwazi ukuthi uthwasise lo muntu wawo ngendlela okuyiyona yilokho nje bengizama ukudlulisa hayi mkhulu ngiyacabanga siqoqele siyaqala ukuthi sikhulume kuze kube mnyama mkhulu abantu ke mabafaka ama comment wabo bafaka imibuzo uzocacisa kodwa ngendaba yembizo ngiyakhumbula mkhulu usatholakala eGoli eSoweto eThekwini kwaBest eKapa awusekho Michelle Plains usekhaya eKhayelitsha yebo impumalanga izoba yamatho okay impumalanga sizokwenza siyenze ibe yamatho impumalanga sikwazi ukuthi siyokwenza amatho impumalanga ngoba inezimpophoma ezihlambulukileyo siphinde futhi siyobheka eMthatha okay Eastern Cape usibheka uMthatha siusebenzise njengendawo nayo engabe yamatho ngoba impophoma zakhona nazo zibukeka zizinhle noma singakafiki kuzo ukuyelana emampondweni yebo zibukeka zizinhle singakafiki kuzo sifuna ukuyisebenzisa kube izindawo zamathole okay ngiyakuzwa ke mkhulu nomkhulu siyacela ukuthi abantu ke kule ndawo sizibizile bacheck kodwa sisacela ukuthi qhubekani subscribe ni share ni like subscribe share and like and tell your friends about the channel ukuthi abantu bazothola ulwazi ukuthi bakhanyisele ukuthi bangalahleki ngoba kulesikhathi semimoya evunguzayo abantu bazithola bezitshela ukuthi benomoya kanti balahlekile kakhulu so mabathole le information kodwa into ebalekile noma umuntu ezokuthi unesimo sentwaso kumele ayihlaziye lento ngoba yenze ukuthi udinga nje inhlambululo kuphela imimoya izoziphakamela imboniso ungatshelwa umunye umuntu ukuthi uyenzani injalo ngoba in the process uzolahlekelwa imali eningi kakhulu uphinde futhi ulahlekelwe nayimpilo yakho ungcola abantu bakini badede kuphathwe izifo nazo zonke lezi zinto mkhulu ngicela uvalelise ke ukhumbuza abantu ukuthi bashare ba subscribe ba like
nale ndawo utholakala. Siyabonga ke babukeli beSolomon TV. Niqhubeke njalo ke babukeli beSolomon TV. Sibonile bafowethu, sibonga kakhulu. Nilikhuphulile leli Solomon. Nilikhuphulile okusho ukuthi esiniphakela khona umnandi kuphekwe kahle. Siyabonga babukeli beSolomon TV. Noqhubeka njalo ke nililandele iSolomon. Umkhulu Mazibuko ungamthola eThekwini eMsusankungu. Umthola eThekwini eMsusankungu kwaBest. Umthole eGoli usese lapho eZolamndeni. KuSithembiso Street. eKapa sengishintshile ngiseKhayelitsha uyongithola nje ngakule tavern enkulu le eyokuthiwa iLa Roca engasasebenzi manje uma nje ufaka nje lo address uzongithola mangiseKapa kuse next door lapho. Okay, ukungena eMadevin ngendaba eKhayelitsha kumele mawufika mkhulu uthole ukuthi kukuphi ngoba eKhayelitsha kuno A kuno B kuno C yabona kwama alphabet. Kumele at least ngaseMandela Park ngaseMandela Park une park nje lapha na iMandela Park angazi bayibiza ngani bathi angazi bani khona. Okay, khona lapho nje ngilapho mina ngihamba ngenyawo mangiye lokuzaneni eparking lapho. All right, yebo uyinyawo nje uphuma nje la endlini uthi uhambe ujika usufikile khona ngaseMandela Park. Siyabonga babukeli beSolomon TV, niqhubeke njalo nibuke iSolomon TV. Amen.